Skop Dios tatzeltal, tas jun Hechos yu'un apostoletik ta capítulo 3. Junk'al te Pedro sok te Juane, moik bael ta templo tas koponel Dios ta osheb horas tzehbujel te k'ale. Aytul koshovinik ta yayinapto, jujunk'al ay macha yash ikotel yu'un. Sok yash akot hilel tabay ti templo, te tuhbil ti nails bile. Sventa yu'un yaskan smahtanta kin, yu'un te machatik yash ochik ta temploe. Te kosho vinik layil te Pedro, sok te Juane, te kalal yakalik ochel bael ta temploe. Hich hach yal vokol te yakuk akbot smahtanta kin. Te Pedro sok te Juan la yilbeyik sit te koshoe, hich la yalbeyik. Kabu yawotik shik. Te vinik las maili yil, las kuy te aybiyash akbot yuunike, la yal te Pedroe. Mayuk plata sok mayuk oro kuun te yakak bate, te bila ay kuune ha me yakak bat. Tas ventas bil te Jesucristo te Nazarete, hachan benan shi te Pedroe. Sok las tzakbei hachel tas vael skab, ora nash a tulana shchebal te yakane, sok la yich yip te snuk yakane. Te vinike vil hachel ta ora, sok hach tabel. Hich las hoin ochel ta templo te Pedro sok te Juane, yak tabel tabilel, sok yak ta yalel vokol tas tohol te Diose. Spisil te lumela yilik te yak tabel sok ta yalbel vokol te Diose. Las na beyiks ba, ha te macha yashnahka ta kanbahel ta baiti templo te tuhbil ti nails bile. Chap nash la yilik a, sok shivik nash yuun te bila kot ta pasele. Te kosho vinik te kolemishe, kashel lakal tas tohol te Pedro sok te Juane. Spisil te lume animal talik tabaites corredor Salomons bile. Bayal ayan yo tanik tak ashem toshan yuun. Alal hich la yilik te Pedroe, hach skopon te lume. Israeletik biyuun te yans baya wilik into, bistuk te ya a na liyotike, a kuyuhik bal te hootik lahkol taitik invinik to. Yuun bal ya a kuyik te hootik kueltik sok te bitil, lek chunehtik Dios te lakaktik benuke, ha te Dios yuun Abraham, Isaac, Jacob, te ha Dios yuun te antiguo mehtatike, layak ishta ichel tamuk tes nichane, ha te Jesus te laawikik, te laawakik te kabale. Ha te Jesus te laawakik te kabale. Te kalal kanyich koltayel yuun te Pilatoe, te haeshe malaak anik. Malawakik te koltayel stukel te machalek te vinikil te toh yotane. Halawakik te koltayel bael te macha milawale. Hich la milik te macha, akuslehale, haukmeto Dios las chakusestel tabay te anima etike. Inte hootike, ha testigo otik yuun. Ha tas venta Jesus te ayish yip yakan invinikto, te avilohik sok te a naoh beis bae. Tas ventas chungel ko tantik tas tohol te Jesuse, kashel kolemish invinikto,
hich te bitil yakalesh ta yilele. Kermanotak, naos tohol te yuun, mala naix tohol te bilala pasike, sok mala snaix tohol uk te volvanehetik kuuntike. Dios las cotes ta pasel te bila, la yalta nameik inal tas ventas ti spisil te alvanehetik, yuun te yashkash svokol te Kristoe, hich yuun suh te same a botanik tas tohol te Diose, sok chunaik. Hichme yastup beyesh te a mulike, hichme yasta yorail te yayak beyesh shanyip a botanik te Diose, sok te yame stikum beyesh tal te Jesus te ha te Cristo a buonik te nail albil skoplale. Yaskan te yatosh ain shanta chulchan te Jesucristoe, hato te melasta yorail yu un Dios, te yashchahban ta yachil spisil te bitik aye. Melel hichnish yalohish tas ventas ti te chul alvanehetik yuun te nameik ashish takinale, hich bitil te Moises te la yalbeya i te nameik inal mehtatike, te kahvaltik te Dios kuuntike, yame yak beyesh tul alvane, te yashchignah ta yolil te avermanotake, hich te bitil chignahon ta avolilik te hoone. Hamesha vich beyik tamuk spisil te bilaya yalbeyesha vayike. Spisil macha mashyay beis tohol te skope, yame yich bulelok el tas lumal te shie. Spisil te alvanehetik yuun te Diose, alal ta Samuel, hato tayantik alvanehetik, shmelmon la yalbeyik tel skoplal te bila, yakish ta koel ta pasele. Haesh yashkota ventaik te bilala yal te alvanehetike, sok ait ta ventaik te trato yalo, Dios tas tohol te antiguo mehtatike. Te hich la yalbei te Abrahame. Tas venta te atzumbale, yame yich bendición spisil ta chap, ans viniketik te shie. Te Dios las tza te yabate, sok las tikuntel ta toholik. Dios las chakushes tal tas venta. Yuun te yayakbotik te bendicione. Ha te yayakbotik kihkitaitik spasel te bila amene, shi te Pedroe. Dios me yakbet bendición yuun te shchul kope.